turacyaganira ariko noneho ndi kumwe n'umutaramu bita Byamungu agerageze afata aya mashusho neza cyane ariko bwana Byamungu ngira ngo mbere na mbere ukwiye gusuhuza abakunzi b'Amapendo TV n'abakunzi ba Free News Time unababwira aho turi nyirizina ngira ngo kera kabaye winjiye muri Goma. Urakoze bwana Kedi, ndagira ngo mbwira ko ndi muri komine Nyiragongo mu mujyi wa Goma muri rompuwe ya Kihise. Kuri ubu ngubu hakaba rero hari urugendo rw'abaturage batuye muri iyo komine rugamije kuba abakora urugendo rw'amahoro cyangwa se peace walking mu buryo bwo kugaragaza ibyiza bya M23 ku ntego yo kubwira abari muri Kivu y'Amajyepfo cyane cyane muri uriya mujyi wa Uvira kuba rwose bamenya ibyiza M23 ibazaniye kuruta kwishinga iby'amahanga arimo avuga. Yes, abadukurikiye kuri Mapendo TV murabibona ko hano hari imbaga nyamwinshi n'abaturage benshi cyane nico bita uruvunganzoka magingaya barimo barerekera kuri Stade de l'Unité. Mbere na mbere akana gace kabire n'imirwano ikaze cyane ariko kandi uhageze kuri ubu ngubu mu gihe cy'amezi atagera no muri 10 mu gihe kitagera ku mwaka wavuga uti niko hahoze ariko siko byahoze. Bwana Byamungu ndagira ngo ngumenyeshe ko aha hantu hagaze nge nahageze bikiri shambaride mu by'ukuri umujyi ukibohorwa hari ahantu habi cyane ariko urebye ukuntu ino gare ikoze duhagaze muri gare ya GSB ubona ko nyine hari improvement yari impinduka zigaragarira amaso bigaragara ko ikijyanye n'iterambere AFCM V3 bose bari kwisonga. Ku rundi ruhande wenda turaza kubigaruka wowe uri kubibona byaramaze gutungana ariko ubundi iriya kote unayereka abakunzi b'Amapendo TV n'abakunzi ba Free News Time ni ahantu habaga harunze amafu ibikamyo amamoto ubona nyine ari imvange jusqu'à mena ibintu ubona ko biri en ordre biri ku murongo. Uyu munsi wa none rero nkuko mwabyumvise abaturage babivuga barakubwira bati twebwe turifuza ko AFCM V3 iguma ahangaha turifuza ko bakomeza kuturindira icyo bita security ati kuko Tshisekedi akiri hano ntacyo yigeze atumarira ku kijyanye n'umutekano kijyanye n'amajyambere ibaze ko ni igare idafite navuga ko ntabwo ari nini cyane pe urebesheje amaso nibyo ni gare nyine ya komine ariko Tshisekedi yari yamunaniye gushyira ku murongo cyangwa se gutunganya mu buryo nk'ubu tubona bugezweho kuko mpamvu tuvuga ko ari uburyo bugezweho aho gushyira imizigo harahari aho moto zigomba guparika harahari aho imodoka zigomba guparika naho harigaragaza nyine ubona ko ibintu biri ku murongo nyine rusange muri zina. Byamungu niki wabwira abadukurikiye ku kijyanye mu by'ukuri n'ubwitabire nkeka ko hano AFC tukihagera twakabe tubona abapolisi bafite inkoni tukavuga tutaba abantu babazanye ku kingu ariko ibyo nabonye nibyo babonye. Urakoze bwana Kedi, burya bavuga ngo amaso ayereka nyirayo n'ubundi nawe akisobanurira ikiriho. Icyo uhereyeho uvuga ko hakagombye kuba hari abapolisi ubona bafite gukoresha izindi ngufu ariko urebye nta nabo tubashe kuba twabona bari ku mubare ubazwe nabo gucunga sekirite y'ikigomba kuba wenda cyatokeye ahangaha kigamije gukora ikibi kigamije kuba cyaburizamo urugendo rw'aba baturage ariko urabona ko n'abaturage babukereye bashaka kugira byinshi bagaragaza ku ruhande rwa M23 uburyo kugeza ubu ngubu bafite umutekano. Wahoze uvuga ku bijyanye n'iyi gare uburyo ubona igaragara mu buryo bw'isuku ubona igaragara mu buryo busa naho hari umurongo w'iterambere kuko iterambere ryose rihera ku buzima ni ya suku. Rero bwana Kedi ubona ko n'abaturage babukereye ari benshi kandi biteguye kuba bafata umuhanda mu mihanda imwe n'imwe igize amakaritsiye yo muri ayangaya amakaritsiye cyangwa se muri iyi komine kugira ngo babashe kuba bakwerekana imbamutima yabo ku bijyanye n'umutekano bafite. Bararyama bagasinzira ngira ngo bamwe wahoze uvugana nabo baguha ubuhamya baracuruza bikagenda kandi nta uvuga ngo raporo ya komanda nk'uko byari bisanzwe. Mu by'ukuri ni ukuri guhamye turiho twigereye kuri tere akantu ka raporo ya komanda ukunazemo rero nakurakanyibukije ariko kuri ruhande Byamungu tujya gufata urugendo twerekera kuri Stade de l'Unité aho mu by'ukuri bagomba kubavuga kuko nubona ko
ni urugendo rugomba gukorwa na population iri muri uyu mujyi wa Goma kwa Bujumbura. Ariko baranakubwira bati twebwe ntabwo ari ibintu dufinda, ni ibintu byigaragaza, ni ibintu by'ukuri bitari byo kubahatisha. M23 yaradufashije ku kijyanye na security, M23 yaradufashije ku kijyanye n'ibikorwa by'amajyambere. Ngira ngo twaba duhiniye ahangaha tugakomeza dufata n'andi mashusho tuganira n'abaturage batubwira akabari ku mutima mu gihe bamaranye mu gihe cy'amezi 10 bamaranye na M23. Siko bimeze bwana byamo? Niko bimeze kuko urugendo ruracyari rurerure, urabona nta bari aho basa naho bahuriye, bagiye gufata ibyerekezo bijya mu mihanda yo mu makaritsiye kugira ngo babashe kuba bakwerekeza cyangwa se kwerekana uburyo babayeho kandi bagomba kuba babushyigikira 100%. Yes, abo akubatazi ahantu turi bwihisi na Yes, Mapendo TV rero turacyagenda tuganira gake gake, murabibona neza ko kuri kamera mbazaniye undi mutalamu, turi BDG rwagati mu mujyi wa Goma, aho tugomba kuba dukomeza kugenda tubagezaho amakuru agenda avugwa. Uyu munsi murabizi ko twazindutse cyane tuza gukurikirana mu byo icyo bita Marche Pacifique, ni urugendo abaturage bateguye basaba ko mu by'ukuri ikintu kijyanye n'amahoro cyakomeza gusigasirwa. Ibi byose rero bakaba bari kubisaba nyuma y'uko M23 cyangwa se AFC M23 bayisabye ko yava mu bice birimo Uvira. Bakavuga bati rero ntabwo bikwiriye ko ibyiza twabonye muri Goma, ibyiza twabonye muri Masisi, ibyiza twabonye kuri AFC muri Rucuru, ibyiza twabonye kuri AFC i Bukavu, abanyawuvira babyimwa cyangwa se bo batabibonaho. So tujye kwakira no mugabo atangire atwibwira amazina, ariko ndaza kumubabwira nyuma kuko yaje kunyibwira nsanga turasanganwe umwe mu batalamu bagiye batuma mu by'ukuri Mapendo TV tubona amakuru agezweho yayandi tujya tubabwira ngo nayandane. Mutalamu waramutse, wiriwe neza? Turaho, turagomeye kandi turashima Imana. Turaho kabisa. Okay, twishimiye kukwakira kuri Mapendo TV rero. Cyane cyane. Uyu mugabo rero ndashaka ko ababwira ukuntu yanyibwiye ubwo kwa kuri twadushakisha abantu badaho amakuru ya ndani n'imbere kwa risi gifite no mujyi wa Goma, niho twamenyanye, ariko tumenyana ku buryo tumenyanira kuri murandasi, akajya tudondosha inkuru za Wazalendo na FARDC n'ibindi, tugenda dutamburisha nuyi muri bwa buryo twiyemeje. Watangira rero uganiriza abakunzi ba Mapendo TV, kwanza ubanza ubabwira uriwe, nyuma uratubwira mu by'ukuri kuri uyu muhango wabaye uyu munsi muri rusange. Bongewe ubundi nitwa Ngombwa Rukebesha Amani, nkaba nkomoka hano i Goma muri Kongo, ariko nyine nkaba wa muntu wa kavukire ya Kongo ariko utemerwa n'igihugu cya Kongo kuba ndi umukongomani. Hanyuma tubwira uyu munsi wa none abaturage babyutse rwose, imihanda yose bayikwiye, bayuzuye, bafite ibyapa, abantu bagiye babibona mu mavideo bavuga bati twebwe ntabwo dushaka ikintu cyitwa gusubira inyuma kwa M23, turashaka amahoro, kandi M23 niyo twasanganya, niyo twabonye ifite ubushobozi bwo kuba yatuzanira amahoro. Nawe nicyo cyakugenzaga cyangwa we ntabwo wigeze witabira uyu muhango? Uyu muhango nawitabiriye, kandi hano muri iki gihugu hari imihango myinshi ariko tutajya twitabira yuko yari imihango itagira umumaro. Ariko uyu munsi uyu muhango twawitabiriye yuko twasanze udufitiye twebwe umumaro cyane. Urabona nk'ubu mbere hano hakiri bariya bita FARDC, hakiri Wazalendo, hakiri FDLR, ibyo byose wasagaga mbese ntabwo twari tuzi ko buri buke cyangwa ntabwo twari tuzi ko buri bwire, mwari muri bambara ubukeye, mbese twabagaho tudahari. Ariko ikintu ngewe nshaka kukubwira ni ikintu cyo kukubwira ati n'uyu mujyi ntabwo wafashwe n'imbaraga za M23, ahubwo ngiye mvuga ko hafashwe n'imbaraga z'Imana yatabaye abantu. Yuko abantu twari tugowe cyane, twari dufite ibibazo bikomeye cyane, ku buryo ngewe kubwanjye nigeze kubona ukabona aho umuntu akubaza ati ufite Android, saa moya za nimugoroba akakubaza telefone yawe, ufite Android? Ati ntayo. None ufite amafaranga? Ati ntayo. Ngo none waje ku isi gukora iki? Saa moya abantu batambuka, umuntu akakurasa ugasigara aho mbese umeze nk'umushwi wakubiswe n'agaca. Ubwo rero uri kumva ni ibibazo byari bikomeye,
ni ibibazo byari bikomeye cyane twari dupfuye, ariko kuba M23 yarageze hano ntago ari M23, ahubwo twebwe turavuga ati ni abamarayika bavuye mu ijuru baza. Bimeze gute rero uhera he ubita abamarayika? Ngewe ikintu mbitira abamarayika mu buzima bwacu muri Kongo, twabonaga umusirikare ukaba nkaho ubonye igisiga ukagira ubwoba, ariko ubu dusigaye duhura n'umusirikare tukamubwira ati amakuru grand frère, yaba n'umupeti wawe ukamubwira ati amakuru peti, yaba ari n'umwana ukamubwira amakuru wa mwana we, kandi akakubwira ati ni meza muzehe nta kibazo, ukitambukira. Ubwo rero uri kureba umuntu wabona ukamubona nk'igisiga. Oya ndabyibuka ko FARDC ngo ukuntu ngo wajya kuvugana nakakwiye ati toa kofia ukabanza ugakuramo ingofero, kandi ari umwana ubyaye. Ahubwo ikibazo hari igihe wageraga nk'ubu vuba nagiye mu Bugande nk'uko nabikubwiye, ngeze ku mupaka nahageze bwije, ariko ku buryo nagiye kubaza umusirikare ndamubaza ati hano umuntu yambuka uti? Arambwira ati hano burije ntabwo wakwambuka. Ndamubwira ariko none ko ntahazi narara. Aranyobora neza, anyereka hoteli ndaharara. Uri kumva rero mu mwanya wakumvaga umuntu ari igisimba, ariko ukabona umuntu usa na wa wundi wambaye nka wa wundi mukavugana, ubwo si urakumva atari bamarayika ho? Ngaho tubwire rero ibuvira M23 igomba kuvayo, ariko abaturage mwabyanze. M23 ntago yava Uvira. M23 ntago ari abanyarwanda. M23 ntago ari abarundi. M23 ntago ari abakenya, barava Uvira bajya. Umuntu aje wabo we ukamubwira ngo ahave. Ahubwo ngewe buriya hari ukuntu njye mbona kubera inyungu z'abazungu bafata uburyo bwo kuduteranya. Ariko nimba M23 yafashe Uvira ari wabo, kuki batavuga ngo ifate Kalemi itabare abanyakalemi? Kuki batavuga ngo ifate Lubumbashi itabare abanyalubumbashi? Buriya hano twari dufite ikibazo cy'abantu bitwa kukirinapa abantu, bakagufata nkawe bakagushimuta, barangiza kugushimuta bakavuga ati nimba ibihumbi 10 by'idolari bidahari turamwica, kandi uwo muntu amafaranga yakabura bakamwica. None akakanya ndigendera nta mbaza ururimi rwanjye mvuga, nkigendera ukuntu nshaka. Mbese uburenganzira nagize kuki umuntu wa Uvira atabuye? Cyane ko na Uvira naho ejo bundi twumvaga izo nkuru z'uri kutubwira zabaga hano muri Goma, naho niko byari bimeze, amabariyeri adasobanutse n'ibindi. Amabariyeri, ayo mabariyeri yuvuze yadasobanutse. Tekereza mu gihugu cyawe hagati hakabamo amabariyeri bagenda bagusoresha. Ibyo ni ibiki? Ikindi bakubaza ngo uri bwoko ki? Aho umuntu uruvuga ati ngewe ndi umututsi cyangwa ndi umutu, bakavuga ati tuzagutwika, uzapfa. Cyane ko hani wanyuho abana nde ikintu cy'amoko barakivuga, ariko none nta kuki batoranya. Nicyo cyane batanumva, kwanza nicyo abantu banibazaho, kuki hatoranywa abantu b'ubwoko bumwe? Impamvu hatoranywa abantu b'ubwoko bumwe ni leta mbi yabashizemo ko turabanzi. Ariko ntabwo turabanzi b'iki gihugu, ahubwo iki gihugu ni icyacu, ngira ngo turagikunda. Mperuka bavuga ko iki gihugu gifite amoko agera mu arenga magana 800 kurenga, ariko muri ayo moko kuki badukuramo bakaduhindura abanyamahanga? Ni ikibazo gikomeye cyane. Hanyuma rero ngaho tubwire AFC, burumva bari kwisaba nkive muri Uvira, wowe urayisaba iki? Uri gusaba iki AFC ntago yava muri Uvira. Ngewe ikintu nyisaba, nabiriya ejo bundi twumvishe ngo basubiye inyuma, byaratubabaje cyane. Turavuga ati AFC yabitekerejeho. Kuki Goma badutabaye badutabara burundu, ariko bajya gutabara abanyawuvira bakabatabara bagashyiramo igice cyo kuvuga ngo barasubira ibirometero 5. Ibyo birometero 5 basubiraho babare hari abaturage bangana iki? Aba baturage nibasubira inyuma bakabica baraba bazize iki? Ubwo rero ikintu ngiye nabwira AFC, bazareke nimba ari ayo mahanga, nimba ari Amerika, nimba ifite ububasha bwo kuzaza kutwica, izaze itwicane nabo. Kandi ngewe ndabizi kuba AFC Imana yarayihaye imbaraga yo kugera hano, ndabizi ko nta na rimwe na Amerika nubwo yaza bayihangara bayikubita, yuko umuntu ufite imbaraga z'Imana nta kimuhangara. Ibyo rero nibyo mbasaba, bafate abanyawuvira nabo babahe agaciro nkatwe. Abanyawuvira ntago ari inyoni, ntago ari ibyiyoni, babacunge nk'uko baducunze. Hanyuma ahubwo ikintu tubasaba,
bamanuke za Makobola, za Sima, za Mboko, za Nundu, kumanuka za Baraka hose babacungure bacungure na Kalemi yose, hanyuma twese tugira amahoro, umuntu azajya agenda yisange ko ari mu gihugu cye. Buri ikintu nakubwira nk'ubu hano ndi kavukire wa province ya Nord Kivu, ariko ntago nagombaga kugera i Butembo, aho umuntu ugera i Butembo umuntu akakubwira ngo uri misiyo uri kope bakakwica ibyo bintu. Ahubwo ngewe naravugaga ati iyo nza kuba umupolitisiye nari kugeza igihe nkavuga ati province ya Nord Kivu tuyigabe kabiri, hagire abazajya babukwabo natwe ukwacu. Kubera iki umunda ndarava i Butembo akaza hano akagira amahoro, ngewe nagera i Butembo kubera mvuga ururimi rw'ikinyarwanda ngo ndikope. Ibyo bintu kabisa tukumva n'ubutegetsi bubi. Ariko AFC yaraje iratubwira ati nimbuzi ringara rivuge, nimbuzi ikinyarwanda kivuge, ni icyuzi cyose kivuge, n'uburenganzira bwacu. Ubwo AFC yasubira inyuma iri kujya yari passing imbere ikagenda ikabohora n'abandi. Abazungu iyo bataba bagendera mu nyungu zabo bakagendera kubaho, natwe bumva ko bashaka ko tubaho, bagombaga kugira AFC ati advancing n'ahandi uhafata. Urakoze cyane rero rwose, urakoze kutuganiriza. Mapendo TV urasazwe uyizi, wambwiye amateka ukuntu twahereza amani nawe urabizi. Nekereza ko n'abakozi ba Mapendo TV bishimiye kandi bumvise ukuri guhari, utanze ukuri kandi mu rurimi abenshi bumva. Ntacyo kurenza, urakoze cyane. Nawe urakoze ngewe ikintu ngushimiye ni ukuba udutembereye uyu munsi ukaza kudusura. Naho abadashaka AFC ni abajura, ni babandi bagikomeza kugendera bari bafite inyungu mwabiriya, ariko inyungu zabo zari zo kutwica. AFC ngewe ndi umukristo, ntago ndi umufane wa politike, ariko AFC nubwo najya mu rusengero nubwo najya nzayigwa inyuma. Asante sana kabisa. Yes, turacyagenda tuganira gake rero, ariko kandi munareba nayo mashusho y'abaturage bo mu mujyi wa Goma bakubwira ko rwose badashaka kumva story zivana AFC M23 mu bice bigiye bitandukanye. Urugero nka Uvira, aho rwose mu cyumweru gishize bakubwiraga ko force M23 zamaze kuva muri uyu mujyi wa Uvira. Ariko kandi ndacyari kumwe n'ubita bya Mungu tugenda tuganira gake na update turagenda tubivanga. Bya Mungu, kwanza iyi myigaragambyo yo mu buryo bw'amahoro urayivugaho iki, urayibona gute? Iyi myigaragambyo urabona ko icyo kibanze nabanza kuba wanayivuga, ni imyigaragambyo ubona yitabiriwe n'imbaga y'abaturage baturiye uyu mujyi wa Goma. Yes, ubona ko hari icyo bashaka mu gihugu cyabo, hari icyo bashaka imyaka yose ishize muri 30 gutyo nta mahoro aboneka muri iki gihugu. Ariko urabona ko aho baje kuba ngira ngo barabibona icyapa cyanditseho ngo tunataka wakazi wa Uvira wawe na amani usalama kama sisi hapa Goma. So reka tureko twaganiza uyu mumama Bwana Bya Mungu, ngira ngo ni chance kuba tubonye umwe mu bamama bari mu myigaragambyo. Mama turazizungumuza kidogo, abura shida turebere ko ku mashusho uyu mumama ari kugaragara. Jambo kwanza pandisha hii pandisha pankarte hii pandisha hii tuambie kwanza hili pandisha sawa pale sawa ashushe kidogo. Kwanza ni nini acha unakuya hapa Maibasha Pacific? Sasa tuambia huko pakati huko nayo inaandikiwa wako kama mnataka amani Uvira, mnataka amani Uvira kama hapa Goma. Ni nini gani unaweza ambia watu wa Uvira, watu wa sehemu mbalimbali zenye AFC ilileta hapa Goma zenye habari? Watu walikuwa wanakufa lakini pia
kwenye AFC M23 iko kunakuwaka amani, ni watu wanapenda amani na salama na upendo. Province zingine nazo wasichoke, polepole Mungu atasaidia. AFC M23 italibere province zote shino wapate hii amani ya kudumu yetu tuko nomwa iko. Nikusema mnapenda AFC isitoke Uvira, isitoke Uvira kote kwesha kamata, isitoke shino wanatuletea amani. Na kwenye abakamata tuko tunawaombea bafike shino na uko libere na wapate amani. Bwana tuko tu eseke kwa tukulize nani kesho moja. Ulikuwa hapa kukinguvu au ulikuwa wewe peke? Hapana, hii peke sasa nisikia kwa mkutano ya amani ndio na mimi nikasema hata mimi na mimi celebrate kwa hii amani sisi tunaiona na tunaishi. Okay, merci mama. Okay. So turacyagenda tuganira n'abaturage rero batufashe mwabonye neza ko bari bakubwira bati turifuza ko muri Uvira umutekano AFC yazanye muri Goma naho ubageraho, ntabwo bifuza ko M23 yava muri Uvira hatitawe ku cyo bita mbino ndetse na lobbying zigenda zikorwa n'uwitwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo uyoboye leta Kinshasa magingo aya. Baravuga bati twe turifuza ko aho AFC ifite yahagumana, byaba n'akarusho n'ahandi itaragera ikagerayo kwa macaci cyangwa se mu magambo make uyu muntu n'ibyo yaganirizaga abakunzi bacu. So bya Mungu turacyaganira gace ku rundi ruhande twe tukivuga ku bijyanye n'uyu mujyi wa Goma ndetse na security yawo. Ubona ko abaturage bimwe twavugaga nabo babyunzemo bati muri Goma tubayeho neza. Buriya nicyo twari tugenda tugarukaho. Bamaze kubona itandukaniro hagati ya guverinoma iyobowe na Felix Antoine Tshisekedi ndetse n'icyama cya AFC M23. Icyo bifuza kuri M23 cyangwa se icyatumye ihaguruka ikegura intwaro ikarwana, bamaze kubona icyanga cy'ubwiza bw'umutekano, bamaze kubona kuba ko utirukanka waba utumva ukavuga n'utavuka ndarumena, bamaze kubona icyanga ukaba warasubiza telefone yawe ngendanwa bariyeri zitagira ingano, icyanga cyo kubona wajya gutembera, wajya mu isoko, wajya aho ushaka hose ugataha isaha ushakira nk'umunyagihugu kandi ukuye gusogongera ku byiza by'isura. Nicyo gituma bavuga bati tunarifuza ko uretse n'ahandi, turifuza ko no mu bindi bice yagenda ikabibohora, turifuza ko yabohora Kongo yose kugira ngo ibi byiza dufite bigere n'ahandi hose mu bantu bakiboshwe na guverinoma ya Kongo iwe na Felix Antoine Tshisekedi. Yes, birumvikana bya Mungu, ariko ku rundi ruhande dukurikije uko ibintu bimeze magingo yabonye ko Tshisekedi kwanza ntabwo yemera ko AFC yavuye muri Uvira, we aracyahamya ko ingabo za AFC zikiri muri Uvira. Amakuru yizewe natwe dufite yizewe 100% nuko AFC yamaze kuva muri Uvira. Sipokuwa wenda bazalendo kuko batari muri Uvira warabona ko AFC nyine ngo ikirimo. Eske kuba Uvira itekanye, kuba Uvira ifite nta mabanda arimo, nta mabariyeri arimo, birahamya ko AFC irimo hariya cyangwa Tshisekedi ni kwa kundi akomeje kugenda akora propaganda kuko ejo yari yatumiye mu nama i Bugande, ngira ngo yikoze muri video conference asobanura ko ngo AFC itigeze iva muri Uvira, nyamara tubizi neza ko iyo yavuyemo ubonye ko ingabo zayo zavuyemo ku mugaragaro. Ngira ngo kuri we yakagombye kuba yifuza ko avuga ko yavuyemo, ariko bamubwiye batugaragarizamo ingabo zawe akumva ko ariko yaba yavuyemo, ariko ibyifuzo bya M23 bivuga cyangwa se n'icyo bahuza bahamya, baravuga bati M23 kuva muri uyu mujyi ntabwo bivuze ko ingabo za leta ziwujyamo, ntabwo zibyemerewe, ntabwo bivuze ko polisi ya leta ijyamo, ntabwo bivuze ko n'izindi nzego nyobozi zo ku ruhande rwa leta zijyamo. Icyo ngicyo wenda ngira ngo akivuga gutyo kuba wenda avuga ati yaba narahawe imwe muri iyo chance tuze hakagira ubuyobozi bwanjye bujya muri bwo nakwemera ko bitarimo, ariko amakuru dufite y'impamo nuko yubahirije ibyo bayisabye yavuye mu mujyi wa Uvira. Hanyuma ikintu cyitwa ceasefire gikomeje kugarukwaho no gukemangwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kuko ubona ko bwana bya Mungu intambara irakomeje. Wabonye ko Makobora hari intambara za Lumbishi muri Kalehe hari intambara. Iki kintu kijyanye no kubyora
ceasefire bikozwe n'uruhande rwa leta ya Kinshasa urakivuga y'iki ko duhora twumva mu biganiro bajyamo za Qatar n'ahandi bakigaruka ntabwo bara kugaruka ku gahenge k'intambara ariko Kinshasa ikavyora buri gihe ntabwo ari bwo bwa mbere yakora bene icyo gikorwa cyo kuvyora ibijyanye n'amasezerano turibuka AFCM isubira inyuma muri za Rucuro n'ahandi hose inyuma za Sake yagize gutya ashaka kujya mu bice yavuyemo kandi ashaka kubijyamo yiteguye kuba yarwana turavuga guverinoma ya Kongo icyo gihe ni naho byavuyeho kuba kutubahiriza ibyasabwe cyangwa se y'amasezerano bari basinye havaho kuba noneho hanafatwa n'uyu mujyi wa Goma duhagazemo none aka kanya hari kubera urugendo rw'amahoro rugamije kwerekana ibyiza M23 imaze kugeza ku baturage ndetse no guhamagarira abagenzi babo b'Abanyekongo kutumva ibiri kuri kote yabo bita ko mu myaka babayemo nabi ntacyo babamariye bababwira bati mushyigikire impinduramatwara iri muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kijyanye n'icyo icyama cyacu cya M23 cyifuza rero si bwo bwa mbere yavyora ibijyanye n'amasezerano y'ibiganiro bagiranye ni nako na n'ubundi ari kubikora muri Kivu y'Amajyepfo icyo dushobora kuba twakwitega ntabwo tuzi aho ngaho icyo bahuza bari buze kuba bakomeza gukora niba bari buhe uburyo bw'inama agahagarika bya bitero byaba iby'indege cyangwa se niba bari buze kuba twabonana n'ubundi M23 icecekesha ibyo bitero na n'ubundi nabyo kubisubiza umwoto ku mwoto. Okay. So reka rero tubaduhiniye ahangaha bwana Byamungu dukurikirane ni evenema ijyanye n'icyo bita ngo ni Marche Pacifique ni urugendo rw'amahoro birumvikana ariko kandi abadukurikiye kuri Afri News Time abadukurikiye kuri Mapendo TV bagumane natwe amakuru mashya amakuru meza amakuru utasanga ahandi niho nyine wayasanga. So reka tube duhiniye ahangaha rero turaza kongera mu kanya Uvira niki nifuriza abanyabuvira kuko mwavuga muti mugumane na AFC by'ukuri twebwe nk'abaturage bo mu mujyi wa Goma uhereye kuri nyewe mu mujyi wa Goma security turayifite neza umutekano turawufite nibyo twe turi twamagana kugira ngo n'abanyabuvira bave mu buretwa barimo bwa FARDC n'abazarendu nabo bagira ubukombozi ngatwe kuko natwe twategereza yuko M23 ari mbi ariko mu gihe twayibonye duhita twishima turaryama tugasinzira tukajya tugasabana nta kibazo icyo igituma duhagarara none tukamagana ngo buvira ndibaveyo kugira ngo nabo babone umutekano dufiteho usisahuje ya maki umutekano hano kabisa nta kibazo asisahuje ya maki nizarenda kukwica jala makini danze ikidasanzwe ni iterambere bafite n'abantu bafite uraba bafite iterambere bafite ikindi umutekano icyo cya mbere cy'ingenzi batuzaniye umutekano hano mu mujyi wa Goma kuri mutabizi bari muke cyane bari muke ariko umutekano baragweneje bashize no kuri mundu kumenya yuko yenyiri turamusha tukakuya tulikuwa mu manifestation ya kuonesha ulimwengu mzima kuonesha dunia kuonesha meme tana gouvernement ya Kinshasa kuonesha combien de fois hatuko d'accord na hii politiki ya kusema M23 kueretre Muvira. Tunataka amani mu RDC yetu, tunataka amani Goma mzima, tunataka amani Bukavu, tunataka amani Muvira, tunataka amani nafasi nyingine. Amani yetu tulishapata, nabo baipate kwenye habayipata. Jili kuwa misio yetu yenye tuleta hapa, manifestation yetu hapa, population yetu hapa mnono. Komparizo ya serikali ya Kongo ilikuwa nayo mbele na serikali ya M23 tuambie tu siku hizi unaishi huko. Iko tofauti ya mrefu ya kabambi sana. Paske zamani tulikuwa tunaishi mehauliwe kama unashinda mehauliwe kama utarara. Unarara hauliwe kama utaramuka. Mekule muma haiko vile. Mwaima siku unaramuka unaenda unafanya kazi zako security go bien tunarara hakuna risasi haura usema balinyanganya mtu na kama kuko probleme justice iko pale tafani inafanya kazi yake. Zamani haikuwa vile. Ulikuwa unaona soda, unawaza unaona simba. Et pourtant chez peuple tunapasha sogeleana na basoda. Jo arme yetu tunafanya tunakorabore. Mais FARDC haikuwa vile. FARDC ilikuwa hapa
tunayua aba ni manyama pembeni yetu. Depuis M23 nafika tuko bien, tunalala, tunafanya kazi zetu, tunasirkile usiku yote mpaka bunakukuchia kwa kuna kusema no utatembea batakutia tiria limite ya masaa. Hapana, unatembea mpaka asubuhi, unaenda mu makazi zako, unarudia sans problème. Unajikuta tukoko mube yako parce que tunayua kama arme ni arme yenye napasha kupenda population na population napenda arme. FARDC haikukuwa vile. FARDC ni batu benye habayuwe ishi na population. Ni batu benye habayuwe vadere ya population. Jo shida yenye kupale. FARDC kupara na yua kama anapasha huwa population kisa nataka, anapasha munyanganya kitu chake kisa nataka. Haiko vile. Misio ya soda ni kupani kuchunga pepe. Misio ya gouvernement ni kupani ni kupatia pepe mabezwe zake, anatimiza mabezwe za population. Mais Kinshasa iko vile. Dede gouvernement na arme yake yenye inapenda utilize tribalisme. Tribalisme haiko ya mzuri mwinchi. Wakati tribalisme iko mwinchi ni kusema amani haitakuwa. Wakati unabagua watu juu waende wapi? Ile njoo yenye inaleta probleme mu gouvernement ya Kinshasa. So, siku hizi dunia nzima UN Council wako wanasema wanataka M23 kurudi nyuma, kurudi kutoka Uvira, kurudi kutoka fasi nyingine. Sasa wakaji wa Goma ni jibu upi ya kutumia dunia nzima, ya kutumia serikali ya Kongo, ya kutumia UN Council, ya kutumia community international? M23 itatoka Uvira yende wapi? M23 ce sont des Congolais. Ni bakongomani. Batatoka Uvira baende kwa wapi? Uvira ni kwabo, ni mwinchi yabo. Ingine M23 inaleta amani yenye ikokuwa Uvira. Tulikuwa naishi hapa Goma, tunasikia mambo yenye yanafanyika Uvira. Watu banakufa kila siku Uvira. Bazalendo na FARDC banagombana bopeke kubopeke. Ni kitu kibaya. Depuis M23 nafika Uvira, bile vitu hatuyavisikiaka tena. Population na rara inasinzia, inenda jikuta kumbe M23 likawiyaka kufanya ni kufika hapa. M23 iende kishire mauaji tena irudie Uvira. Jibi nasema ni hapana. Amani ndio tunataka sie population, peuple congolais, tuishi mwamani. Nilamuke nende mkazi zangu nirudie niko adezi. Nife projet zangu. Batu ya Uvira nabo bako na besoin ya hii amani. Desordre ya wazalendo na FARDC kama mission yabo ni kuua batu aussi à toujours, mais gloire à Dieu parce que barisha toka pale abako pale na peuple ya Uvira nafanya nini, iko mwamani kwa leo, na peuple ya Uvira hawezi penda M23 itatoka itaenda wapi? Okay, ni swali gani ya kutumia kwenye AFC M23 kitu kutoka kwa moyo wako? Ni kitu upi mnahitaji kwa M23? M23 tunaweza waomba kwanza Mungu awabariki na wapatie nguvu. Na ingine tunaweza waomba objectif yabo basi irudishe nyuma. Misio yenye bako nayo baiendeleshe. Wengine kwenye kunakosa amani nako bafike juu wale watu bapate nabo amani. Paske hata ukuwe na pesa, ukuwe na nini, kama hauna amani yote ni bure. Gouvernement ya Kinshasa hata inadanganya batu, kama mtu hana amani hakuna kitu tafanya. M23 ifike na kwenye napasha fika na wengine bapate amani gisi na shetu tuko mwamani Muvira ya Goma na Bukavu na Uvira. Asante sana.